senam buat judan jingek, balik mentau senam dan jingek. Ngatarai apa dia kata ilah jemaah hi, naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata jengkeli. Kajian kajung ong apa pi keren hap ha swasedian. Baik kajung kenong ru. Kene ka 15 Files Commission kasnang nadu arpau arpuai arpua ngi ngi wan arpusan. Mafi bener guideline kalau ong pentrai kam dak online rai PPI offline den tak dau pasakut kere berkai. Ngi wan arpusan 15 semester kasnang nadu 5 years back. Ayuh dia le api. Kim buat dia guideline. Mata gikit mangi yai kon arpau ye ka scheme masih offline. Den tak dau mangi mak ni di kajing mata. Tak pedih gaji bomla abangi haduk disebar jong ke senam arhajar arhusar gidang yo atu pisah. Piyaj offline. Ngiyaj offline makna ngiyo. Ngamper kata ke online ke offline mere ke skim segi pajak ngi ai. Kata ke badan kam. Kata ada gaji. Syukro ada kim sutu ki member offline online nya keren degai. Nya keren degai kim sutu offline online. Ngatarai kelabian kata sebab kelabian ngatarai. Isi online isi lembaga direct member ceki benefit VPC udah cek. Teh ngatarai halo kata ngitarai ngilai sutu ki ki problems ki ki jengek ki ba ilai man u ia mula depan ai ke jubab kelabian ngatarai. Secara sendiri. Kini ki orang nilai sekipat baknya top. Ni dia terus tomong man pembiang yang di condition ni di kriteria bagian dia ya ka second student bagian A ya sekipat bak nganga di ubri ni ke isi jung ngim dai juduk je kermen ni kermen bagian dia ya kan dia skip.